Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko mallam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da ejuoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne timi enwo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti mallam se wodi abra oba bi ho na wodi no aye den onu be ma hia pa na nso ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu no say abeye mremremre okay a wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano MALLAM MOHAMMED Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura SUNSUM eno suko na ohaw eda oso no MALLAM hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika na ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold na opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra MALLAM MOHAMMED Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena MALLAM wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko mallam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da ejuoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon homeda Ghana ma ewiase nyina emajo na yemamo akwaba emfa emra ewiase ene SUNSUM nsam dwumadi a yede bra we brada enwumre 7 to 9 na afi nyame eya adom no de kyeye ya memenda nso ya bo repeat e de ama onwumre no nsia ekro meeting e de Sir Mike nenei yetenase a azuzua CEO e de MALLAM MOHAMMED Spiritual and Herbal Center a ewo kwaw atibie skafo amantem ene na tenase ne nyamre atimi abawura SUNSUM mu yatumi adi enkomo ene ebe mistake pa so be kasa fidie no ade afiri afisen sam no na eba no ano ehye ona maye na ntentan ekyekyerew hu ne sɛn che nyame amoa na unya accident na obusuani be nya accident wo wu a sɛn pa na ekyere na gold na nkasa no so be tu gold a ekwa be ne papa so tumi tu gold a ebedo no se gold no kwa menya bio na edu bi kwaje so kodi bone ansa na bi a se de manfo sika no watumi anya gold ni bi na bonsam a yefe ne Satan no ono ane Lucifer na nsam no soso edoso twakonkron ne ben wa wo fa Bible no de ben wa fa ti MALLAM kana so hwe na se bi wo nso a enye we ya ebia ho na tum na nso watumi afrɛ na odo adwen kyerɛ atumi aba enti enyiwa fidie no emfa mfiri ha kofare bai MALLAM MOHAMMED atenasi mayema na kwaba na afi ene enyamre na yentumi eni enkomo aba akwaba ya nua boko de boko ifie boko
Oh, Boko. Asoye so boko. Oh, Boko. Liberty so Unity so boko. Unity FM 87.7 and also Boko. Firem Yamon Pai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Because bibi bia ni hwa obayi otumfo nyankopon san yeden enim enti aha ende yede abehia anwumre yi ayo otumfo nyankopon edin mu enti na mande yede ahia yi na ba na ye wan wi ana say ana nsusu yede oh se papa on se mpaebo de eso no o se bompa ya brekura mpaebo no wanyina so ana menso so no me wo gidie se islam bia ni ho a obaka se ebia obaya salla bismillah ni ndikan more recite here I say almost every day be the same thing and so be anim say papa mo mpa empeska say mo mpa awari de say awari wo ho ana ya adwumadi bi adwumadi ye na me be saase fan si ai ma ya salla wi me be start adwumadi ye ya e was still me manyankopon edin ene na ma eduru ba bi a menyan started program so wo ya ma me de asamo aba o we say bibi bia wo be ye bia no I was to make sure say nyame ene ndi wanim o dakura na I was to make sure say nyame ene ndi wanim and just say wo believe say bibi bia wo be ye bia no nyame be di wanim de a papa inshallah na me ba yin say wo pa no mo ba mo bo no almost the same. They be the same thing. And I need the same thing. A Christopher me bo. A Christopher one pie no. Be our buff for area. Be 3 minutes a raise prayer topic no. Ba warrior sa. Be so do be 10 times to one obo ho and also 5 minutes. So mo dey say bismillah. We can one way we say. Sabe bismillah Qur'an wutimi sware kura wunni mo hwe Qur'an wutimi ka bismillah Qur'an. Bismillah Qur'an inshallah. Nyame atiyo. Ya mo bon pie for warrior. Ade na ya mo pie. Sempa ebo ne nyina won ebia ne nyina so o ana de meka wonte de meka na ebo no awo ebia ne nyina so enti sebe wo ye kristoni se wo bom pa ye na mpa ebo ne nyina so a enya adwuma wo be bom pa ye na correct wo be kwa sore wo be bom pa ye correct so still enya adwuma because me ne wo ka se wo yere nwo na wo di se Yesu di mu a Yesu ba sa so so be nyem ye ono ba be dai enti akomshafo no mo hwan no mo na aware yawo na waka kire nyankopon se na ohu komshani we mobo ai anamaka ne adifo se na ohu adifo we mobo ema na nya ware nya aba no wo sere nyankopon onfa sa adom no nso mawo na wo nso wo na wo yire ntimen wo a Christopher gidi no ne se Yesu timi ade nyina ye ade se Yesu timi ade nyina ye de a ane nka hu hia se Moses ebe yuso no pomade aya hwe biem anke hu hia se Yesu timi ye bibia na de anke hu hia se Bible kura na so na waso aso a na ye frɛ ne Paul no anyo on na waso obetworo otwe na de obi so twa na de ana me kadabio ana me se anka omunyina na so na otimi ye bibia ade nti na omuyama no so na otimi ye bibia ade nti na me ne wo kasei so no mo na etworo ma no yeah, papa, I'm not making a man person. We are say any SUNSUM, SUNSUM, say MALLAM MOHAMMED, ever quote at TV escafo amantem. Eastern region, Ghana, and Kwan, no, Unity FM, Mafan life, Unity for Muhammad, my voice, na Debia Mutino, charge. There was a charge. Oh, we charge your money. I'm a crab, Menoka say. Bi wo ho a newsroom ayi wo call sports and I say omo omo ayi nyina internet ne say so me ne wo kasa obekọ no studio ho nko ano TV ne si ho no wo na ye hwe na ade na wontu ya ho ka what you say what say kasa MALLAM wa in fact da mi hu MALLAM bi mi hu amuso ya MALLAM mi hu no a ana hu so ya MALLAM mi hu fugu na ehye no ana mi hu say ne bi gugu ne sa e bi gu ne ha na in fact utwa me ho so utwa mu wo me ho no me te sent ana wo say oya MALLAM in fact MALLAM because of bo amia obetumi abo na wo hu obi a woni mu ngoma wonam kuro mu osubuku da professors no ai debi ente se wo ni mu ngoma na wonam kuro mu osubuku da sabe adwe ne nya
wa badam What's what you saying? na sabe we ya mallam na wo de nema gu nsase wo nam na yehunu se wo ya mallam ana wo ya sofo a bisa wo ho sofo no ai honam na wo didi sofo no atade na wo didi sofo na wo hu tumi no wo hu bibi kakra be na entina ma Ozia 4:6 osanim dia me man ni bintiamo ne yira osesen animdie me man ni ntino amo ono yira entin ne bron sama wi asefo to di san say ye hwe ni so ye hwe akomam ndi ampade ye hwe ni so ye hwe akomam na ba sama mallam de so hu yehu da mallam ntesa mallam yo bia sabe ye hwe mallam so de bobra ye hwe difo so sofo so de bobra ye hwe konfo so de bobra konfo bia ne ho be ye hu bia onya konfo papa difo bia ne ho ye hu bia onya difo papa ma hu ye hu e wo nyame mu chino what the make na say nipa biara wo anya mallam kura na obi biara wa asase so no ma hu ye hu e wo nyame mu asa anya ni so na saka ye ni so dia anka me ne wo kasa obi ti condition mu a obeka se heaven ne kura dia wa kodada obi wa kasa be ya dia wo han ko obeka se heaven dia ye ne dia dada wo ya mallam Mohammed ba sabe ne dia mesia no no isio mu mienu a wo hwenim ana me ka kira wo se normal ordinary wo kasa yi ya waka wo koto a ne boya de se no kago ai lodu e fa ne mai ya waka keto wo ho a wo koto a ne boya den e se no kago ka ene no kre entina anya kototi no die na woni pa no mu e ba no ene pa na ehwe because me ne wo kasa wo akomshafo yi nyina sabe aye ohwe aye ya friend saying we aye do oso na nyame ya pei me bone die wa yem Moses okohwe ni Moses nti ama nipa do so sene aye mba do so sene mbere mai aye eni bia me dia remedy ade na we wa adi sisi aya me referee so wa na aya me ade so ono na tenten no so ono na tenten ne betin ya pe no wa yes ono no wa yi ya pa Kazakhstan for dia what did they make na say enti me ne wo kasai anya nkawa bansare o say ye dia hye yatrim aya na ye ma reho say obehu mallam difo obi oso ye duisi ne medie matukwa ya kwa hakwaji aduro matu eno wo ba be hankrofo ma do akwaji aduro be kan de wo ho no ena me ka che wo kwa esihu ne say enti wo pese wo kire me say ade na wo na nya do machade anyame de acha usika na wo de kwaje ye ana me ne wo kasa sebe gafra enti wo se me ba se me pa adwuma be ye political show a wo ye ya enti wo de ha ba ma me na wa asanase wa asana wa kokopa adwuma ya na ento no akwase wa kokoji tumi wa ha makwa ha ba makoji tumi aba nipa ne mfa tumi papa na ma no 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 yusu de wa he wo no krom ho sake ne anka wa sai so o mali ha ada bi asem na me ka jira ono wa chi mu a ti me fa o kakra na o de ma wo no hunu se nya ni nyina na o de ama wo ana o de ma wo no so no wo de usika kwato ye nti no wunnim de be ba o china na nyame na de cha wo de ya bi de wo ye bia wunnim se se na be ba ye enti yakase mallam ma men ko mallam na so papa won say yakase mallam mallam stand ko Kristo as evangelist okay mallam oye sampakani mallam aye kyerɛkyerɛfo okay mallam aye obi a twin de meka wate ase ana sheik aye obi a te so peni bi odi mu wana oye kronkron ana difo na yeme stand ko Kristo mu te se elder imam aye sofo enti se imam ya sofo na mallam ya teacher dia de wunnim no na ye kyerɛw enti mallam na nya lafentese no anya nkawa because musommo wo a wogi nyame di na kawa ba hye won sa wo beka se kawa yi na ebo ho ban na da nyankopon beto ne nsa soma abofo na se wo bere na so na ya bagye won kwa no a ya gi won kra ne wie ye no a kawa hye won sa no papa wo kwa kawa ne ho asam kra wunni wie ye kawa pa na ebo ho ban na nyankopon timi abagye ho me no aya problem ndi ba mo protection no wo ho enti na me ka kira wo sei bi kwa de ye Thomas eno ne de ana me ka kira wo sei ye wo boronsam ne ma wo ho
because me ne wo kase borosam ne amano se kase ya kira wo ekosi gini ne moso a o se anabi Suleiman ay Solomon ono ana na ehwe gini ne moso ahonhom gini ya kase gini a o se kire ne mo yesi no anabi Suleiman ona na ehwe so okay ehwe mo so obednam otimi hu se ya hyehye boa kosoro ya yesi anya nyame na ya sa boa na gu ho boa otimi se ya tama pake no anabi Suleiman na ese o mo se mon pake aboyi de ehunu hu a hu ne se hyehye ho no yakọ betifi o wo be hu ne se abo bi ho a ya pake ya de ketwa kasiesi so no anabi Suleiman na ma o mo hyehye sa ne ma no country Solomon chino what did you make down because so no hindi na be ye we are seeing na hindi a odi ya Solomon na punishment na de man crofo no na da bi aya honhom gini no on na nyame ma no be di o mo so okay enti me ne wo kasa na me se wo de ma me nkwa adwuma na ni nyina baba enti wo de tam kutu na ti niam na nyina mu iyiye de na me kasa ayi Faro ana na me ka kira wa na me hu Faro no ono na tente na beten yape wow Faro no wow anya yizi ne kotodwe na hase no kra no hase na me tente kra yape de isi formansa na ba ne sene ana yi so intino saba niama yakase MALLAM no a ye wo mu difference ana MALLAM no obi wo ho a wo ya MALLAM ono o kire nkwala ase Islamic school ono ko ebia Islamic school wie ko university wie ye ona MALLAM no nko de me ye ontimi se ya kacha na se mene ne ntana se na yemfa Quran na yentro a ontimi ntro Quran no obetro na English brofum ontimi ntro Arabic na nkasa okay otie de me meka no ono no wakosua anna ya Islamic school ansa na ye wo ye MALLAM ya ye mema MALLAM ya me ye na ye sua ye no ya nkasa na ye tro otie Quran nie na wa nkasa watro enti wo betro na wahoro na watro na wahoro na watro na wahoro enti te se Quran ye sekra na wo so tro wo betro ni nyina wasua eno wusua ye tro anya de wo fa paper say na wo kan eno ye tro se twi no de me enti Quran de ya en na ye sua no se won sua eno a wontimi nkyere obi se ye fra bi se rubutu wontimi nkyere rubutu mfa mo obi rubutu ni yede o say yes mbetimi afa ayo anabi asikire na mi de agugem darisem mbechia manahye abaye tum o so kwankra motom bi se dakua o mehu sa na ya frɛ no tum o betimi de ayi blog tum na amosa black one bi se enti me ye na sa mechia na da na black pure black me de adie na me da na black na ano no ana mbeye de me di so kakra bi begum na maso na so kakra bi na manya na tek na mabu aba na ma sense ho te se pen no eno ana me de kyro enti me kyro wi a wo de bomu a na wo de sa we abo na se pa enti na se be ya wo kyro no nsuo no ensone bebre amankyro ye nkambom what de me make na say because empire born de obi abetimi abompa ya ma na so obi bompa ya ma kuro da wona MALLAM ni difo no konfo otie mi san krofo no nyina bompa ya ma kuro no na wan hohoro amfa duro nguso akuro na ebewu ana enti akwala no ojonso no wontimi mmompa ya ma akwala na so wonya ajonso never ana ajonso na so akwala na ajonso wontimi nkfa na ko hospital se doctor won pa ne no wonya ajonso enti yenye Quran na yasua no eno miyi aya ne bi na metwra na me de ma akwala no nom na o me ma ne besra anadwo awada no aduru time ajonso no opeso ajonso na emunu ka no okino pe nti ka na sana na wasare okay enti wasare no obekọ jonso enti mo na yasa na ajonso na ijai no emu nka ne den biem na yasa abeduru time waja ajonso no asa be o se wadan kwa na obejonso de je emu na ka no na wasare enti na obi ko bompa ya say eno je ye toro ne ya ma wanom mene adwaji wa ko school ready wa JHS2 no jonso yes say bi won so na ye honhom na tatu honhom no eno so nti na ma wa kire ye no se nya honhom anka masa enti ya sana enna wose ye tworo na wo hu ne se ampa nyame na otiwu mu no nyankopon na be nya na o se tware ko jonso wo time aso twine time aso se wose so ko jonso emmeye ama burusam be control ma panimu ana o jonso wakata so
ana mallam na ye no obi wo ho a ono ankasa no oba asafo ha ana waba be hia ebia wabeto kristofo mu ana wabeto nkramofo mu eno so ebia sirem no yakase nofo na anya pepe ni bia na ye islamu o za kristofo ana meka no ana nya pepe ni bia na ye kristofo ye wo omo ya bosonsomfo omo wo sirem ye wo omo wo sirem a omo nya bosonsomfo omo so a omo nsomo hwe omo so wo ho ana wo omo ya kristofo na wo omo a omo ye nkramofo ente saa ono wo sirem no omo de na omo ka fa na sa bosom na omo som no na basafo ha beso ye nzonwa ade sa obi akokwa ya asore ente obi akwa ya asore ne de ane ono so sore ya no afọ buta no di omachi ente aba no hu ne se obi pompo bo nipa no ohwe ya me na de anka waduro bi sew ente odi pompo na duro ma nipa no de ye ya pompo ne gya ye pe no wonim akama mu hasafo ha ente obe hu ne se pompo ne gya ye no se mike me pompo e de papa yo waduro anyo ono anka me pompo no enya ye ente wo se mike beka so waduro ente satam na gya ye no wo ma ne 50 Ghana ana e bia 100 cedis a okodo eka ba ko akoku ase okodo eka ba ko ye ma na 50 cedis no waduro de ama wo de aka no wa ma na 50 cedis de adabi ani obeko o se dabi ani me waduro enti obesore adwane akosirem na wakogye niama na de aba enti ogye niama na de babedru wi a enti de obeka na sei ono oya mallam de obeka na sei ono oye difo anso no difo no eye odiafo verses lack of knowledge nimdia me man ni bintini ni ye bia wo ye bia no se wotena se na wo ha obewon se dabe eye nimdia me man ni binti na se metwase aman se bia ona na ho na ona na aka te so sa kwala no ho ye ne hia ya fa we ni yes na obi bai ho ye ne hia no wa na afa nto ose me waduro enti me no ma ho ya dos we ana me ka nto obi wo ho a owo pompo duro a pompo duro wo ne pe no owo wuru bia nim se pompo duro ne na kura de owo afa de o se ai jade broba kura to obere mu abra ye de we ye se abra enso wonni bi enti jofo so di sika enti de bia mesre atiefo wo da nya hwe kura mfaso a NSEM de license ade ama Kumawood TV fo ene ya ye ba so mfaso a mo benya afiri Kumawood TV mu ana na me kire wo no obi ka kire wo se makwa gitumi wa ha makwa enko owa enti me anya so oboa tumi bi o ono wakwa kwaje enti nipa na wo tumi no ono fa papa na ma wo no yiso de awahi enti bone no de ba ma enti wo be kwa no later no na nkrofo bre na ne me sai enti obi be ka se maboa obi ka ha maboa no ampa eyampala pala se waboa nipa no enso efiri 1 week ko anabo so me kwa na ba yare etwere yare krono nsanom because ade no de ne sika kwaje ye enti bribia no sa de ne die me sra kanfo enna me no kase yeyi mabu no enwo wo de Asante region ha atiefo mo mfa nchame wallahi se yi atief mabu no mo Asante region ha so mo ya 5000 a omo ya correct omo num wi omo mokro no omo num nsa omo nyewe omo ndu nipa 10 obi asise mabu no nyina asai ni nyina so gina difo na konfo na malamfo ana mama buru asai ana asai because me ka sama wo se dabi asam ni nie owo wo se ana me kira wo se wakwase wakoba bi se ukwaje buame buame na wakwase wo kwa akwaje no me bisa wo awotie mi ahwese me bisa wo awotie mi ahwese buame na wo ye se wo kwa akwaje buame no se wo tumi wo bua tumi ne bua wa ma wa bua no yes de na tumi ne pa firi wo nti na obua wo somebody scabro odisika nipa na odisika na bra no enti na biribia mekase sanka ye betie no kware wo difo mallam konfo ho no ya ade ma no ka kire wo se ade we ye ya den ana wo de baba bedam ase se na wo beka wo si we wo kwa asore kura no na difo bompa ya ma obisa wa afeso a bone bia nka me ana me hoto me amede 1 million bebre wo wo ye ogidi ni ani wo kwa se wo hyasa abo no se wo kwa mallam difo konfo no ya ade ma na ade ne ye yi a ana o se hyebo a ka kire na se sade we eye yi a obehu sa na wote because wonye nyankopon na wakwhyebo because obetimi ahye mallam MOHAMMED bosse ade we ye mame a afi mbebra 10 million ana 100 million ampa de na ye wonye 11 month akaka be wura 12 month ni mo no
na nyame aku enti nyame ku hu no wode meka wo se ni ho ma no de mawu aha enti wawu wo ko honhom no no de on twa ti mu da odi katua ne di tua ma wo ma no enti honhom ne ba start enti wo be hu ne so obi wo wawu na na chi nyina ya basa bo se bi ko she yes enti mallam wo so ka no kwar ne kirew enti wo be hu obi media ma ko ha ma eno nya adwuma madia nya media ma wo no ma wani so fana ba tu jansa okay obi so akora o tie unity o tie Africa mu anasa ono oduru free a do wote ka mu a wo sie no oduru free afanto Kumawood ana won so wo hwe Kumawood a wo pese obomoden a na ebi ahokọ na okọ bomoden na okokoto ko bibi ana okoto indo bibi die no won so wo pia bonten a unity na omoye number ayo Madam Mohammed Spiritual and Herbal Center. Wa wo hwe TV no. Numbers ni nyina gu TV na nim. Na Mallam number no. 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 numbers no akabi na ni nyina de aka ni nyina gu TV ne so yes na de na ma hwe yen e wo TV no numbers gu screen as nyina ya Mallam number yedi nkomo ya betumi afrofra eno ebetumi adi nkomo numbers nyina Mallam numbers eno no ba mana we bebusa se wakasa na we yese wankasa kwade na ana me bansa me kire me pese me wure be free aye awon se dia waka na abama adwene mama me nkire wo okay ohun se na ye wo kuro bi wo ho etese asanteman mu ha kuro no eso pa na me ne wo kasa kuro no ho nyina obi ani ho ye nyame som ni okay me ye example a kire wo obi ani ho ye nyame som ni na dua kase esikwayem okay sa dua no ana kuromafo ni nyina omosore a eno so no makwale bompa ye wo so omo bompa ye ewo dua no ho obo kro no a obua obekere wo o di kwabo ewo ntimi ndi bone na bone bia ne kro no so enti ewo ho a beduru baabi no ana kwa bi ono wanani afikakra owo ho a wodaye no ana nyankopon edi adomachade ma na say example onye difo ewo kro no so okay onka nyame asam akwa yi sore ye okanyame asem sa obi amua no because dua no de ye penyina no yenye no dua no ho enti wo no de de na wo beka ye beti me tira wo sana nda amalamfo ena difo na akomfo a me tira wo na de enti ama wotimi nya hawo obeko difo wotimi nya obecha se bra obehu no dinchini be ba ha gegegegege bra so obeko no sara hwinim ena na me tira wo na akwakosi no enti obehu na say enti sa dua no obia akwana bompa yesa obia mua no afi de dakoro wonim ana nya oso da ya na nyankopon kasa kire ne sei dua na ewo kwaye ne mu amokola ye pa ya woso no ko na ko twabu sa dua no se otimi ko bu sa dua no a nkrofo ne nyina bedi wachi atie wasam ampa akwana sore ana wo se kweseda bia na ye omo sore ko bompa ye ewo dua no so enti kweseda mo ko bompa ye na de chi juada ana wasa akwa no ko start dua no ntie beduru se kweseda beduru no de no wagu dua na ya dai atofom akwa yi sore ya onante saa eko okobudua no osora no pa no wafa ne dema okwa ya ko beba bia ayi kwaya no wono dua no wono ana wasia brand ye fe ana ochia no ana wase ana wo kwai ose me kwa akwa kobudua oso dua ban oso dua na esi ha omo nkrofo kromafo bompa ye woso no me kwa kobu oso wotumi oso an ana oso okay kwai na se kobu ose ye nyame a oso okay ana ose mimisi wei o nyame na aboa aye menwa nyame se ma anya ntam kranka wudi fo ma memeto anka obekwa kwatwa dua no ose me ye bofo me ye angel ana nyame asoma me se gya dua ne twa wo na ko defie nne o ko defie na ade cha nopa pegya wo kete no okay ento pegya wo kete na wo be hunu sika bebre wo so sika wo hu sika na wo de asi asore dan wo se zan na wo de sika na ade asi asore dan ampala se mai
aye akwaye sai na chi gwanko budua no o sai na chi kwaye okoda ya ade chiye opegya ne kete sika na gu komsa bem asie hoyi komsa na bem sofo na fa koto asase a wo ye da osidan osi asore dan na bedru lentil okay oduru lentil no da kro da ya osore ya sika no ni kete ne so biyem ase biyem ei enti difo yi gina ho ana ose dabi ane awoso okoko budua no bes ba bia duru no oni sika bia difo no ode besi asore dan na wie oni sika bibia obetimi aye enti je okoko budua no waswara asafa dema no onam sa gidi o se koduru ho pe ana wasahia nipa na biem ana so ko se me kwa ko budua no ana se bia na okobu no o first time ni ana o second time o se we am second time o se de nti na first time wo an kobu o se me ba mbeduru hana na bofo ka kire me se me nsan kwankire o kire me na me koye ya afi na me ti me ba bebu ana obi se difo no hwe se nyankopon asoma wo ene de ebofo se jai hwan de na wase woko tabofo no se de nyame de na ba yo ana me se nyame asoma wo na bofo se jai hwan de na wase woko nyame de na meko thank you ana se o gina ho ana se meme dua no honhom no me na me da na me ho ebe ka sa akere awon na me wose wo nyame afra wo nti wo ndi abosoma duane nyame asam na wo ka sisi nyame meme sika ana wodi asi wa asore dan na aka ho na se wo ye berima ko na ko budua na mayehwe meme wo bodam afedifo na gina ho sa ana wasafa ne dema aba back e wo fie enti me ne wo kasai ye wo difo na malamfo ne bi wo ho a obi hu na de na ka kirewo me sesai obi hu aka obi hu na de na ka kirewo sei Sir Mike ade we ye sei nyame di mo obi bompa ye kwankyere ni nyina obefa so obekwa kwaye no na honhom na ma na woni se woni mi sanya nyame di na wo bo wo wasole ho no anya no na wo de ye adwuma enti ogro ho amemo wa bodam enti obehu na difo na kasi enti da bia do bakara se bompa ye to kwalese nyame beye wo se sunsum no akwaje no yes tumi no yes ono no mfiri nyame yes ena ono so emfiri nyame yes enti se ohu asam no kwa no oka ontimi ye obeya ohu no ka je se masa abema no woni de wo ka no we sale de mo ha na wo ka nyame asemu na wontimi de wo yere nyina sale de mo ha na be ka mpa amba bonten amba danti difu no ntimi nya mallam ni be hu ntimi nya tra bebre be ko enti bebre akwa sore sa maye mobo obatimi akwa asore sa o calculate a enne wani ye nyina aya mallam na asofo na disika ni nyina manasa eba no enso mene wo kase sa di fo ne betrase a ano ya mallam a mese bra mene wo anye ya bra beji usika o se mese bra mene wo tonchia obi biara obehunu wo radio so tv so wo ye mallam na di fo konfo o se bra na mene wo tonchia pe sa nipa na twu ho firi ne ho adensi papa me bisa ya so nto ye di fo ginyame di a obetimia akase nyame no osre na nyame aboa wo no abegina tv so me tv so se me tonchia de a ayabosom o hye ne dem because bosom no otimi hye bosom no bosse se wotimi ya adwuma we amama wakokọ me se say otimi hye bosom no bo e so man assurance se nyame ya mesom no papa ma me nka asam nkyirawo ana me ka kire o se nyame asom obi bofo so onyae no nyankopon esoma na bofo gyaye hwan de na wo se wofa papa I was here kan kwar ne kire ye hu enti nda me no kase wallahi se kase ye fa nyame kan wotie adifo amalamfo akuku damsi ye betena ha no bia na kanyankopon ana ebia yesu timi dane ne ho back e betena ha se anopa bia okochia chia adifo no mo be kontu difo bia ofie ano mo koy se nyanya dine na ye bo na nyo so nyo no na ye di adwuma we dia me hawo ehu nya pa me bala Mohammed mi si woyi wo pa nenne ma me nkase me ye difo na ka ochina na ka nkrofo mbeba be gumi ho ento no na se ofa mallam na side a enya adwuma ento kase Jesus nkwade a obenya dom ana wose wo di hye wotrim anya Jesus obi bia obebo Jesus no one fa Christ na nka so ana Yesu no one fa Yesu Kristo anka ho no onye gidini mentiase ho anya gidini because adentina me Mohammed me kase Mohammed kwasia anya ye komhye ne Mohammed sallallahu alaihi wasallam into bia nya bo Mohammed sallallahu alaihi wasallam pe ano ejina
babia twi no ejina babia ejina kronkron no enti me ne wo kasai obekọ konfo nkyɛn bosom osom no na bosom no ebi ɔse ne bosom we yɛ kramoni obisa ne de ɔse ɔde Mohammed enti sɛ me ne kwaje sa bosom no ba de maka kyerɛ wo na sɛ Mohammed di mu ebɛyɛ ye me ne wo kasai difo wobetuma hu so konfo asom na bosom obekọ no obekọ akoduru no na konfo na ka kyerɛ me ne wo mienu a yesi hɔ yesi ebia ono bosom we yɛ kristoni ɔkɔ Roman ano oyese because okura Rosie ne Bible na wa bisa wo say on din de se wo se ne din de Yesu kofi Yesu enti me ne wo kase se difo no kwaje sa Yesu no ba obompa ya Yesu di mu enso ogina ha oba TV so wallahi aya mo check o mo he oba TV so a Yesu Kristo di mu so ko se Yesu di mu Yesu ben enso wo da Bible no ma Yesu so no mo yetu ya monitor wo mo na so okoduro so dem ho yes o se Yesu di mu Yesu ben di mu Yesu Kristo di mu antimi anka Yesu Kristo ba me sori firi hoko enso ma enna me ka so Hosea 4:6 sakasa na ye me de papa o se anim de me ma ni bintino amon yire o mo yira enso ye bebre ye nya hoto mala ye ntinsi form emi bansa yare be na wosa yare na me sa ba me bisa wade ba ko okay fa na se me ne wo ye mi ansa na wo ha me ene wo ene aye cameraman camera ye ma me ne ebia oge ye ma me no oge woni pani ana ebia fa na se woni pani ansa na me ana ba aye cameraman wanche ye wo de okay wo de ye kase ye mi ansa me ne wo mi ansa ye nipa mi ansa nti ye nipa mi ansa yi ye wo ye ma me wo fie ana ye papa wo fie me ne wo kase baako asore ko every 40 days biya no kokosra na maame okay me say every 40 days biya no kokosra na maame daduanan ana baako so no every week biya no kokosra na maame na wotwe biya ana baako so no every day biya okokwachi na maame dakro biya kwan na maame be panasam dakro dia no dakro dia na so na tentem thank you entinne no se me kiro bibia kwasi nyamesom enya se ye betwe a no se pane adidi ni patamu a kremos ni esom ne nyame 24/7 5 times a day Kristo ni okosom nyame a 7 times a week baako that mean no kase tie okosom nyame men kase conference so me ba me ba nyabetre conference so no every 40 days bia no ko na ye no kwesi daye memne da pa bia ye 40 days ente comfort dia no hunu se wa chire pa entemotwe na wo banso so a wo Kristo ni wo se wo every week bia no so no wo na wakọ som nyame dakoro na ya nyame som na ya dakoro pe kwesi da e Bible mu fanansia aya sama na me bisa wo e ma ne ha wo dabi o Bible mu wo se fanansia na yo sema that was son fa som me o fa som wo se sen ntimi ne wo kase nti danso ne bia no en na wo nipa Christopher di wu ana ntimi ne wo kase nti every ejuada ebenada nde benada no chinoku na kase Kristo ni wudi ya onye Kristo so ye bo mpa ye da bia sa baba ana me jira no we dey e be once or twice a week so ye dey no 5 times a day what dey some na me be say 5 times o je bribe 5 times no sabi odi obire 5 times no sa microphone nka ho enti no ma me ka ho dey mintimi hunu nka nyankopon pe enti me no na ma me kira wo say say Mike every blessed day I was so small nyame that could be every day say Mike we your Christo ne men kan church Christo so manya every blessed day I was so small nyame because na me kira wo no say wa wo hia de okwasere na ma me da bia ne de okọ 1 week ne de okọ 40 days hwan ananka bia enti here de bat say nyame so ma hwan na be nyame da bia no a enso anu a wo ka no e be da ne ntokwa enti MALLAM MOHAMMED se ma wi ho ama me nkonyuma na so obekasa akwayi okasa me nkonyuma na so MALLAM MOHAMMED Spiritual and Herbal Center juma dia MALLAM MOHAMMED edi no eno nie MALLAM adwuma na me de ba kwa oman mu no nyame ya dom 15 December eba yi na manya 28 years e wo kwa oman mu afie be celebrate
what David ada usika ye gusu hwe de nyame be ye usika meta be say be so de ye gusu hwe de nyame be ye 28 years 28 years ana manya wako man ko wati bi yes ba ya kwana na wona nyesika fa mantam me na me to kwan ne din asikafo amantam nso ne inshallah enam say ya papa ene de wo matirim ana nyankopon e ka se me nyante uduru ho nso so a ho area no hu ne sampa ya asikafo anyedan amantam enti MALLAM e ka kira wo sei MALLAM ba ko wati bie no anya ado na ode ba yo okay anya kokofo na ko he yo o ma so obesue nzongo okay MALLAM de na djuma ana de baye djuma be na MALLAM de baye aya yarasa anigye nyamesom no kwareka ana MALLAM de ba kwa mai enti djuma dia MALLAM MOHAMMED edi wo ko wati bie no obi wo ho a etwera yare wo se me ba bia na me start yare a me start etwera yare first yes Mamenga asam nchirawo me da ya na ya me dase ebi wo ha metimi hwe other stations ne bi wo ho a nsam a me ka no afi obi hwe no o kabi na me se eye ba ye hwe wona mo ne yensia yes e bi mutafetafere ho yes mo tie me pa mutafetafere ho mo he o twe enta ya me de say ya say sobe ya say do twasa no enim se na kiachia na o kwasa no asane ya wofa yesua do osano anya ne suban no ente se de me kare na ya fa men ka se kekera be ya kramoni na fa ya program na krofo hu ne se de wo ya na aya no kware we de me hawo o se etwera yare ya ho asama me kan etwera yare ye hu ese no obi a wabodam because etwera yare etno obi so chare a edidi na adwen wo ye jimijimi onya normal o etwera no ai esai wadwen enti obi yare obi bodam na wosa ne yare na adwen ne bo ete se batra se be gafra asai ewo torch mu ana ebi ayi a ewo to foforo ache na mene wo kasa so obi yare etwera yare na etena na so chare a wosa ne yare kra adwen ne nya normal biem enti ano sa no obi wo ho ya sa ne yare na adwen ne nya papa MALLAM se fa ne bra adwen no ebe ya dwuma de ya sa ne yare no ya sa ne yare na hu se ya adwo chance no ana nkoye o fa ne bra adwen no ebe bo enti wonnim saa de no a obesa yare no wobehu obi oso otojam ayansa ade bosonsum ni se otojam ayansa MALLAM se otojam ayansa konfo se otojam ayansa nso no so gina ho se Yesu timi bibia ane na jaze Yesu no ade he papa ayem fansi ho anyasa me kasa me de ko a ebe hadwen untisi mukra ho ena me kira wo no enti ye kira yare a MALLAM se bra enne mamefo bebre wo ho a omanya kira yare omonti ase edudo na ubeko MALLAM divo osa bayifo na dem anya baye biara mamenka asam nchira wutimi free akoduru hospital na ukoduru ya no lab keka ukoyesi machine asai enso minu kase wo se mic ukoduru hospital woda ho dana woda ho no eye de yehinya moja da moment no moja ni ho se moja wo kra ya se koto moja wo se woni sika na wa betwe MALLAM MOHAMMED se maba hanti no ye mensa na yentwe ebia MALLAM MOHAMMED wo pressure ebia MALLAM MOHAMMED me wo diabetes MALLAM MOHAMMED me wo twere yare enti yenya tweme moja no wie ne yenya de si wo so pa kono se wanya yare na no mesese wanya yare no wanya yare no enti ma membre wofo ne papa kokurafo no o se ma kwaji moja o eso moja no akwaji ya no yare no ana wanya ebi o kura yesikire yare ya twetwa nipa na nyina yukuro de dan na hu nyina onu moja ya dia si wusuntino the same thing kuro to ho a ehu wanya enti sanye man na wase yaka enti dabia ya mesra atiefo se wo hospital na wo yire nyem na ko hospital na doctor kacho so pe moja se wo de wo betwe a twene be 5 months later no munya abotren fanfan fidie mu metese no munya abotren fanfan fidie mu ni ye hu say because ebia wa check HIV ne corona wan check etwere yare wan check asthma no de moja na mawa de na besie enti abak na akokura ana abrewa yare twere yare dia yase ne yare ne mpenipam na brante yare na otwahwe a yase ne yare yare na oyabrewa na akokura na odur nipam na otwahwe pa yase oyare ne mpenipam nso ne yare yare enti MALLAM kira wo se yare yare a bra ebisu wo hoso a mene wo kase ekuro adan atono widiemu ama mene wo kase kuro na beje title ama nde ya feni kisikuro kisikuro MALLAM say onye police na wa benya ahoma title
Mallam se bra kuro no ebekọ da bia da no obi wa ya nye ya o se abayifo de ato ha na je na ye twetwa ade awaso se bayifo twa enti bayifo hono no ne nan no aya me ret mi homa Islam ena Christofo wo hwe bia se honhom nyina baye honhom na ya ketekete wiase nyina baye honhom na ya ketekete na wallahi minua Kristo ni atimi abaka cho sa bayifo na hawo wantimi aye abayifo keke enti se honhom nyina baye ne nyina ya ketekete na Kristo ni na ntimi amoa ama baye ne nyae dia me bisa se honhom be no betimi aboa obiem enti san krofo no ana wosu hu ba bia omagina brewo eno wosu hu no de gina bre Kristo ni atimi abompa ya baye wantimi enti ayi tigare ha obi obetimi fia bosom na ya kwaje ani ha obi obetimi baye ni a small boy so baye na ya ketekete Quran na Bible mu mo wo Bible am check na baye na ya ketekete baye small boy so na isu so me ne wo kasai de bia da ya se baye so sofo ntimi nya ho pe because no kware ni ho ya de ho adika ya kwa sham niam bia se enti nyame ne de ye hu ye ntimi nye papa anya ta adifita kwa na ya ta adifita o we de me hawo enti nipa no ono no baye ne ya no ba ha baye Mallam se wo de bra ebinim wo ya kase baye omunim baye na the whole world wonim se wo me ne wo kase kura wo ya bayefo me obi bia aye bayefo yes obi bi say adentia adetwe ho ya twe ho mama chira ya twe ho me tensai obi bi say me say adentina me kasa asam ne chira de mama ka no wo me ne wo kase enne me ne wo ya fine abanne na Mallam Mohammed na wo nya fanya o nkwa ka me ho asampa me ne wo kasai wonna ma we flo we kura do nya papa o ya za we de me hawo abanne na bia me ne wo kasai ma foso agye wo ka afiri wo sam wo mpa ebo nyina na se wo si we wo kwa asori nyina mpa ya wo bo wo nya watafo wo mani mungu ase omu watafo kura wo nya kro nko mfiri wiase wo hunu biem na se me ya watafo na mani mugu ase bayifo se ya de no ya de yi o sa de sata hwan na ya bayifo kirame hwan na ya bayifo na no bi se a wo se Mallam Mohammed bra me ba ha foforo tie bra me ba ha foforo aw ka kirame se Mallam o ba ya de echi ye wi me batter na de echi na me ba ha enti ano no ye wi a wo batter san krofo no o bo mpa baba mom o be mpa bo na we de ba omunko ye be ni anchi o mo ne mo mo ba thank you enti me ba enti yare etira yare edam wo ba obokro no ono metrama wi John Mallam sen kasabra bema bi wo ho a me ne wo kase ono ba bre ndo ba ne so ompani biem Mallam se papa enkwatwe se kan enkodi ewu enkonkodam Mallam se yenkurase niema ye ka Mallam papa ho adifo papa ho oh yes na enam se enne agono bia amane krowa so ntino yehu me ne wo kaso obi ha me ya bia ye se do man the body man the engine se obi ono no ene ge bia atena yes ge no so on Mallam se bra because papa ha se kasi ye kanyame asampa ene obi o so oye oginyamedi oye difo oye Mallam na wose masa wo yare abegina TV so edi dance ye wo ye trofo abosom na wakwaje so ogitum pass nyankopon ogiridi entina awotimi bua nipa na Yesu kwasa akwatafo yare no ochomu di omachise omudi dance ana dabi o chen krofo ni di omachise na se ne me ko na nimu papa ne me ko na nimu no he Bible na Bible wallahi Bible me tu chamano Bible na Bible Yesu Kristo na Yesu Kristo Yakob shani Mohammed na Yakob shani Mohammed me no nya adwen wo ho adwen de o be kase woni me nya adwen me no nya adwen because nipa no yare na asofo abom paya ma ne ho aton e wo so be ka se nyame anu monyam na manfo nyame anu monyam no ono betimi anante aton sofo no so wona asame yare sofo no ntimi fa ne ba TV so ndi adanse wo ya za aka be nipa ba antina na me kase ye furu ntimi si we same start Kumawood TV yakọ 1 year ni no enti Mallam Mohammed ense obi anani afrada adentina me makwa so bi ma me dadanse ye me giminya me dise nyankopon nyaminti ana mitimi sa ne yare
na ba me kachira wo say nipa 3 ayi baako ekokwasra ne maame 40 days bia baako so kwakwasra ne maame 1 week baako every day do kwasra ne maame no when ne be hu maame ne mpom when ne be hu maame ne mpom enti mala me kachira wo nomzo ami ba me ko yare no kakra aya samu awuzabo ogoso ehwe ade bo me ba da ma omo ene sunsum sam dwumadie yede ebre wo Kumawood TV brother na yabo repeat the amount memenda bia MALLAM MOHAMMED kwawu atibie eskafo amantem Eastern region so de odu kwawu atibie Eastern region wo yira ko Unity FM uduru ase oba MALLAM ho na afi wo haw ene wamane nyina no onyame enam no so na ontumi enyamfama na samba kwa na MALLAM taka pa manage won se wo ba ne ho adi ka bompa yo fi ansa no aba yes eno no secret ne say setio awonyi nyame ndia akanya nyame ambe MALLAM me ya hwan me MALLAM me tania ma firisirem anna akani me ne nya asama otumi kase tani kwasea anya tani aboa ene tani ubu tani aboa akanya nyame ame ne hwan enti se nyame adom ma betra kama mu na wo ya akani na wo ba me nkyɛn a aye nyame na adom bo nyame mpa yese tani we a me kɔ ne nkyɛn wa ntimi ankɔhwe me kokoso na ma ne ye me yare sahwefo no hwɛ me same yare nyame bedi wanim obeba inshallah o beto mame fa telephone number MALLAM MOHAMMED Spiritual and Herbal Center ame wo kwawu atibi asikafo abantam no monje me telephone numbers aya 027 88 43 237 027 88 43 237 and 024 66 47 247 024 66 47 247 MALLAM MOHAMMED Spiritual and Herbal Center me wo kwawu atibie asikafo amantem no me telephone numbers no kwawu atibie obebe sase e wo hefa Ghana ye wo 16 regions me wo Eastern region Eastern region no yet wa atise dua esi ho e wa akora ne bebre MALLAM MOHAMMED e wo kwawu man mo kwawu no onkaso kwawu a obi beduru nkoko a onim kwawu no nkoko na ka kwawu na nkoko ya kwawu yes ni ate no anka anya dabi nkoko ya kwawu anka wo yakora na nka kwawu no anka omun kura ase ena ya nkoko na road na beda ho no ana ma ho na beda developer da na town oh okay enti me no wo kasa ya kasa kwawu no a uduru nkoko a waduru kwawu na ebia dabia Istanbul na ayi wo be se paragrade omutu efa wiem kase wo ko MALLAM MOHAMMED ho peposo atibie ana MALLAM yes ana MALLAM na Unity FM eye de dia no e ho na MALLAM MOHAMMED ho so bia wia wade obi abokro no me no kase obi de wo ka wo ka se mi ntimi nyame hwe ka cha ne se wo ntimi ya na hwe na nyankopon be ye ne biribi apamada fu bito me container what de make kase wo ntimi ya na hwe me vanjana na oh se ya wa ni nya na me kase ya wo nyame nti ade ho okay na me dia 300 dem dia what de make kase enti MALLAM MOHAMMED say bra ebi so wo ho a me ne wo kase wo sase pa obi je o be ka so wo ntimi nyame hwe ka cha ne so ade oboa de ya obitimi kase me yodehye mbeka kira wo say ansa na ye wo penikwase ate ho ansa na ye de akwala edi ade enti me ka kira wo sabi amfie dodo na o se wanyini a aye abo apankyereni o tinso o se manyini na ma me se na me na se wo se wanyini dia na ono enti MALLAM se enkasa sase no me donya me so okoye ekotuatua sika wa himfia na babi me eja sase no manwa aka be da ne park me na me ka kira na obi so ade asamoto no so MALLAM se bra e de ato no so ana me se nkasa bra ebia me no kaso ba pa ne be manyam wo be ka no yese be man se nyam na me nyemo na se wo ba no wonim no kware se wo ne be man tena ase a nyese ne ba ye no 1 month ni 2 months ni one fanachi ono na nyem wo se nyono a MALLAM se nkasa ma me bra condition wo ho ma ntie ne yes subio yes subio 3 months ni ebia wo ne tena 3 months eko wo fanachi ana nyese ba yo se nyono MALLAM se nkasa na se ya wo fawo kwa me fawo MALLAM MOHAMMED na fawo wo be so da ka kira me se nyese ne ne dia dia ane mramu ne ye be ka cho fa 3 sa 3 film
na nyame akonya me pen anim de nya se na ma Mallam se nkasa bra oba bi so ahyada pa de nya se ne hyew bere ba na force o ko ka so me de wo be fa mara kwan Mallam se nkasa kasa wo bra kwan ne nyame na de ne be fa mara kwan so e wo de be ko so sisi ya Mallam se nyabotre papa de ade wo no odi o anya de akom de no meno kase ye wo meno kase ne ye wo nkwala bebreu ansa na ye be wu Yesu what ye de meka no akomsefo ne bebre na ebinima ware wo nkwala o ansa na amo be wu Yesu what de meka na se eno nkyira se ebia Yesu na ma be wu no komsefo ne nyina ebi nware da o ebi aware ebi wo ma da se nipa na ye na adwen se ono no wo koka ntimi minimum penifo meka kire wo se sabe with the whole wiase nyina anka mene wo kase hwan na kase owotumi ane de owo ese ne faro ohine faro ana hwan na kase e bia owotumi ese ne ayi Solomon enso woni me kwan nyame fa so on na ehwe gini fo so nyina enso mene wo kase ono kurapoma on gini nkasa da ono honhom na nkasa da enso kurapoma sori gina wo so munya adwuma Solomon no o sori gina so munya adwuma o trase ya o na cha so mumpon no enti ahonhom no eye bibia wo wiase ana ombeka sisi de bibia ni wiase o munnim ana nyankopɔ se musi bibia ni wiase munnim dia me di owu be hintamo o se se owu be hinta me di owu be hintamo enso me ne wo kasai anabi Solomon so de gina se o gina ho kura no puma se no ahonhom ya adwuma saa so many years days kwa 40 days cameraman na de begina hayi wait me how Mallam osore no aha what did I mention enti me ne wo kasai obo braye afa de wunim se na ogina ho ni nyina no nyankopɔ agena kra wawu na ogina ho no amfatie ene free form ebedi dua no ene dua no bu ye otofom enti otofom pe no honomo na breben no owu ye honomo sre free nyankopɔ hwase me nyankopɔ omo sre free nyankopɔ hwase kwaye Solomon ine Solomon emma mo djuma mo di ya no nto sre nyankopɔ on pese nipa besa hu mo biyem enti nipa ehu ahonhom biyem honhom ne hu yen enti atimu dadura ahonhom ne be hu yen ye hu omo ye be hu omo hu yen sana nyankopɔ ahyehya no wow enti me ne wo kasai se obi a wonnim o sori makwaje spirit makwaje honhom o se me yedifo wo yedifo mesrew se be ya dachi wo mewu ama wo kufie mebo ama wo kra ne nkonya babi pa na a wo ye mallam hwa an wana tankwaje niema emfiri nyame me say hwa na wan kwaje niema emfiri nyame because se wonya kwaje spirit ne pa more na wa ye spirit na dia ma wo hunu spirit ne sei no wonya hu spirit ne na spirit ne hunu pa anu no sa spirit no ntimi nkoka ne nyonkofo no hu biyem enti ne ontimi nkoka mo hu biyem because wo hunu enti wonya hu spirit ne ntimi hunu ne nyonkofo no biyem enti wo de spirit ne be ya adwuma sa enti wonya wu pa obi ane fa ne so asem ye Kristo ni ne mba ne nyina ya asofo omo nsom sa honhom ne biyem dia honhom no be destroy abusia no meso be de obe destroy obe say abusia no because ndena wo na wo ma wo hunu ntiro ntimi nkwaka ne nyonkofo ho enti ndena me ne wo kasai sisi ahonhom no wo ni ho wawu wo nkwala yin so mpe ne hwe no ma hunu no no ma fadamfo enti wo so destroy mo na che so no nkwa ne nam enti sa kwala na nua no mu akowuram no no akwayira kasa na ya na ni bre ankonam enti na ni be brew enti na mallam e ka kire wo no mese bra awon na ye problem wa ya awon ti ahefa na wo nkoye Mallam se menya nyankopon mesraw aya inshallah se ye nyina gye nyankopon didia awon na wo banyem wo bawo ebi o yesi ye de ahye mu chiamu ye de ahye ha me de nya mu chiamu na hia me nya no na hia me enti divo se yakoto atopum o soma honhoma na o soma Yesu se nkofa de atotwe no pom na mra enti me ne wo kase eduru ba bia mba na ye mmobo ahawa ne merima bre ne manye ye gina mbaso ba bi bia mbeko Mallam bia mbeko adifo bia mbeko enne ne ya haw omutino do eno ene ne ya haw obi no bi kase me se we de me haw meti ase pa no obi kase ne store wo no ne ma ne wia do ono be ndai because
store no so enya ngui gwara so hore bia ana me ka say ono anamba no nyo ono anamba kra na wo ba inshallah ya wa kwaya ya befa so nkwala ne bedi no kwara ya ma o sa papa anya de kura obedi no kwara ya ma baby o omo sori a ono no ni ho no na mo ye begu baby me kira wo se obedi no kwara ya ma omo wiye biem omo abesakra papa inshallah me nya nyankopon na me ni wogidie se nyame betimi aye fana mes to jabio MALLAM MOHAMMED Spiritual and Herbal Center am me Kwawu atibie asikafo amantam me telephone number is 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 Oko Facebook now search MALLAM MOHAMMED obenyame and now search na atibie MALLAM obenyame on Facebook and my number is ni na so WhatsApp and now oko website ntankasi na so na www.mallammohammed.com obenyame information nyina so wo ho ana obo ebia Facebook kura wo ko na search ebia Mohammed Blockers kula na oko Facebook a obeja information ne kakra na Unity FM page no ana ebia oko www.unityfmonline.com obenya page no so ayedan ahe nti bibi biere hia wo menkyira wo se chenkyira difo a wo so obekọ na ja no ho na bra emfa nche otirim menkyira wo se ja konfona na MALLAM no ho na bra na menkyira no kware no wogidi akira wo se MALLAM na me na metimi aba wo betimi aba right wogidi akira wo se difo na betimi aba wo timi konfo wo timi ma yentwe homra obu ha wo se o ba 100 cities o ba consultation 5 million nyina obi 5 million ye ba ne bebusa MALLAM ya se buta se o ba MALLAM ho a say ene enfamra yentwe ho ene nkrato mra ye ba ye beto aso Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko MALLAM se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wawo akwala na no isonsuo obi so ho so wawo akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete ho no chine tachere ma te se abo wo no MALLAM se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti MALLAM se wodi abra oba bi o ho na wodi no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be kono say abɛyɛ mremremre okay a wo banyim easily piaw so ho adwiriw ene danta da bibo ano MALLAM MOHAMMED Spiritual and Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura SUNSUM eno sukọ na ohaw eda oso no MALLAM hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika na ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold na opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra MALLAM MOHAMMED Spiritual and Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena MALLAM wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw oti animudia me
manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a cheno wa ya stroke no enko mallam sebra ya djuma memene da okay kwesi da ejuoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya djuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da oda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye afi no kon no na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini mo ye kete oh ho no chine tachere ma te se abo wo no mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom osa glue ankasa nkra no osa twi glue ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti mallam se wo de abra oba bi o ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hunu sɛ ɛbɛyɛ mmerɛ okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiru ene danta de bibo ano Mallam MOHAMMED Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ne nsia Kumawood TV na yenya mmerɛ enwura SUNSUM ena sukɔ na ohaw eda oso no Mallam hwɛ na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwɛ ojapade bi na obi enam kwa bi so agye afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mallam MOHAMMED Spiritual Herbal Center na kache kwa atibie tienie abusia yensan ema wakwaba ogoso ehe ewiase ede SUNSUM sabiwadie Mallam MOHAMMED eda so ewa ha yare no wasi dam etwere yare bia diabetes kura no ena wanya mode na bra oba no donso ne mo masua wo fom wo sia se no ya de pa ekwani mu no obi no ho a wonti ase obayi pa tetefa so ya de pa yi ene nei ewe de awi entra asesa wasi se o hawbia no oba no no wi on go ken wo de ma mas na ne so okokora o mafie ni na no bra na omo amanfo so ewia wo dwuma o store no oba no mo di kan fa 20% wasi eno no bra onya de kumu bia onya de beti bia na emum ade a onyamera no so ayama ono be ma mo fere di nokre atu de ma bana bi busa ne se ye ba Mallam MOHAMMED ho no sika ne so e ba se na emra ba ya ni ai ere ya ba se de wo sika wa se media se de ho Ghana wo san ba ko de ho Ghana bia wo e ba ko na se wo sabe hu ma adwuma de aya bosoma ye de ne chinchin sabe no wa se o chi kanya mesamo a o sa ba fie o oni mesa da be se sore wo so ti asore na por na kasa na asore na no te na wo hia na edimu de edimu se sei enti se edimu de ya example obi hia na wanka nkyira me se agrada ende wa beka so ye difo ntine sofo ntine mo nka ho asam enkamwasam because Paul anya nipa na okum ana de make no want de make na say because Paul ana na ta so brana Paul ta so gidigidi se okwakokudu no Paul no be na so Paul no na sabe se Kobi adana na ho se yamfra na tilapia de na kye se Kobi ni no ba se nyamimu no da be nyamimu antina se we nyina gitum saade meme ma wate ase se efiri nneko bi hwe na wankase agrada oka se nyame because so no kodi bone na otahwe ai no otahwe bi no sachira ye arati sachira ye ne enti sachira no so no so sachira oguso eye instant man agrada oguso ye na mafo twabo mo ya afena no na ya mo afena na no ya pa mo wede me ha o fajame ye hwe na so se obi ba wo ho a on va se na bra fiza ne o mu se wo ko Mallam
D4 comfort na wo frɛ no ɔso ba fa se bra ɔya trɔfo aba herbal doctor biara ogitum a ukura ne license o nim so ɔyɛ herbal doctor na wo frɛ no se me yare ɔso wo ba fa se bra hunu so ɔya trɔfo because sabi nipa na se me yare wo yɛ herbal doctor wotim se yare ne eye koko wa medru ha wontimi hunu se eye koko de meka what de me kyerɛ wo yare na wa ndru hospital doctor be ye de hu adru de be ma wo yare na wa nkɔ hospital doctor be ye de hu ka wo be bɔ enti next wo frɛ mallam D4 comfort ɔso ba fasika se bra ebe bo ho wo na ɔboa ye de furu because mumama ni na ho enti me mallam Mohammed wo ba me ho a wan kasa boa ho na bra because atade ne na kyerɛ sɛ na ye beto no wo ha wo no na kyerɛ duru a wo ba num etwi no me ha wo enti wo no wo ba na me kyerɛ wo na wontimi a na wo kɔ na me ne wo kasa azazafo no obeka cho so fa 5 million bra fa 10 million bra no se wo koduru a wo se oh ai se Mike me na me frɛ wo na wo se me pɛ 10 bra no wo be bisa se 10 na wa he na me dia ma me de ma wo wi a se so na wo be sa ma me ai bidie na wo be ya ma ma me a se me de ko aji sekano because what Jimmy Tiwo ba was safe say bra what they call Piasa na sisi o mayi mu ayɛ no who be come mallam and that difference for 10 million bra mallam say for 10 million bra comfort say for 10 million bra wonnim nipa no onim sa na wo hawre te na wo koduru ya o say 10 million media ba no Jimmy Tiwo say for sika no ko sanko ye kwakwe obeje na boa mi o we bet mi aba wo ha wa boa no ho a obeba no obeba the situation no na ka tell say ebia ko na on spend one Ghana wo ho o sa me ka bibia say me ho e bit me ba me nkyɛn sabi ana me ka say me mpa ade a wɔyɛ ne nyame nti no yanka e wo wutirim kini wade de me ka na e bit me hwɛ ne hawo na say ne hawo no so nso obeba aba beduru me Mallam Mohammed ho no na hawo ne yaketekete obi so tumi hu ne say ne hawo no because ebi wo ho akaka yɛ ne nsa kaka ni ye nansa no onu hu se ye kaka keke nso beba no me hu se kaka no aka na koma ti no twe na koma me guru ho bewu ebi so ho se makoma ya me ya nso beba na mehwe no ne kuro na edana na no na ma na koma no enti so no bia ni problem enti na me wo ba me ncha obi mallam me yira ja me mallam me ba me fa sembra dabe anya no kware ano do be dey ai o say o na ni de ja na o do be na se ne na sabe o do na te kwa o do be be ba me ne wo kasa me kasa wie na ma kyerɛw wo mu se ade bia no bibia obi be ye bia na ya na me fele se D4 ana mallam kwanyi ofa so ye adwuma bia no e wo so ofa sentence no twi ne me ho sa na me ka no o kyerɛ ayi de nti ana de we oh say me your friend be say your friend obi say muro guys no ono anya ne bo no na ya wo no na moja ni ne mu moja ne ni ne mu no de wo no mu aya spam be ma no oba hia nso ne e ba no ono wo twa na say ya moja mba ono pe ananya me bo no a moja ni ne mu akomshafo nyinara moja wo mu enti ono a me ne wo gusu a ye kasa yi no ono ana dakoro onne mba baako 99 ena dae anso no ne sister ko so no ko chi ne nyem na ka ma ne ya 100 oba ni nyina onyimo mu nyina sitire one day onyimo mba 100 ni nyina ko na betima set sare ko so eti mur guys ne so hu oba se me pe wo ho ya me fe oba ne se me pe mobile phone na o mu ahu so ko to mobile phone na wo ne betima da enti me ne wo kasai no ewo ba ye besre amura guys akwai na ma wutisi kromu a mayo ano wa na obehwe de wo pe na watwisu anwa na waware and forget na oh say ya kasa forget sa what forget sa say ye wo ade bia no ye wo no positive ni negative atwi no de make what ya say me no kasa wo say ya kasa forget sa ebi o ye wo spirit akwai obitime ya ade ma wo say fogodu ya de mo no nipa ni enye na hanky ha yes ha fa wanim enye e bi asabe o se ye kaji faka wanim enye
and no problems na no one ni aya spirit sa spirit no enu nie enne mba bebre aware momo adwuma sai onim mmema bebre aware momo adwuma sai omunim mba be dabia no obi oho a oyo oberma oba ne hu obema no osi bema we ya na mepe ono waye ne ho adwuma kama ma oba no oba bema na ati ase aware oba na kama na chaso oba ni nim so obetimi ahwe berima no eni ntina ma waye na duro enti me no kasai oba ni bema ni nya oba ni nya ware berima ara bema ni nya ware oba na se kim eni 3 months ko na bema na adwuma start sai wa hwe ne yayi na dia free adwuma mu because awase bema na tina fie na wo wati ma ya dai wo oba na hwe enti ne bebira ware a bema na nyina adwuma sai bema na ayemi fie abayifo ayese oboa onim oba ne dia dura yaw because awase wo tina fie konhom na timi ama waware oba ne dia wose bema na tina fie enti wo ye adwuma pia nya ye bema so de sa duro no so ade ware oba me ne wo kasai oba no oponye businessman se na adwuma besai oba pa na mabonten bema frɛ no so ne oba na so ade wo pa ibu chi to ye nto because sika pia bema de bema oba ne bia behye oba ne nima ayemi fiefo anya fiefo bia aduo na bema ne de ware wo oba no enti waso wo tena fie na bema ne hwew eni ho kwan se wo ye adwuma chi de make what you say enti samba na se me ne wo kasai ayasa na ho na waso wo ba mallam ho a me kire wo kwan no sa de ebe kala afiri ho na abaye odo atena ho a honhom san control mu biem odokan rela thank you enti sanye mani nyina no omunim mba bebre bra mesimi ne wo kasai ebi oso ba na fo so kra ya abaye adwuma etimi honhom ne timi to yare ma oba no he oba ne be yare saa obeko pension wallahi ontimi kasai pension ko ya wotima dia ya chaos eso be man na dia dura ya no because eni na meka no yes eni na meka kira no enti na mama yes enti obi wo ho a wa ya dura ma o se fa ko gudua ne mama okunu enye da eso ho jika ji yese enye haka chifafa wanim enye obana o se because no me say sane man aya spread me ne wo kase obi ko school no nim nwoma wonim obi a me de ne gina na dimu eno ye ya friend Lukman no wiase nyina on na ye wiase nyina nim de aya friend bi say alimi ono ana wanim de ono otwam oja huna de che ya aka ne tirim ente wo ba me gina Lukman dimu anim de ne beba me ne wo kase obi se MALLAM me bre MALLAM bibia meye bia nyeye MALLAM ye de abusu pani amame MALLAM abusu na kwa de ejija MALLAM se wo ba ye wo bia ye fe ni Jetro ana ye fe na nabi Swahili okay Jetro ona na ehwe Moses poma na so ko si bra nyankopɔ ye wo Moses enti me ne wo kasai bisa me nua kramoni ne Kristo ni sei bra bisa kura hwe sei Moses no eba sei anadue ben na edi Moses tu mentiase kuro wo se ye de Moses aya mo se kantai adakato anya adakato oza Moses no bra aya ka kire Faro sei ya be wo akwala obeba betu na firi na India so no ana Faro yese oba bi obewu berima bia yemku no enti na man de mba edi ayi adoso no mba adoso ase ne berima sabre no mukumma no yes say kumma ne bebre jama no ana jamba no ene ma na nam so ama ne mba do sase ne berima aye Moses huntia okay enti e ba sa no me ne wo kasai na Moses ma me no e wote se bia fa na sese nso yi e ba ya gisa fa na se wo gupe enti e ba sa no ana mo bra Moses ma me no wo no na komu kotu Moses atwene akunu because omu nim do mo ye Yankopon suma malaika Jibril angel Gabriel eso mama kan kiro mo say omu ntono ntwene ana angel Gabriel a be hunu difo o sare ama hu angel Gabriel say no he me donyame ene ba bia me gina
ha yesu no mukura basa asoso no yakom shani muhammad sallallahu alaihi wasallam omo basa asoso no omo hu angel gabala o yese oba ni nipa angel gabala yes oba ni nipa ayas bisti wase ma hu no bofo to fa wiem enya tompese me nkomenya ye brim nkrofo ni so ono oba nipa wo hu no se onu ni da obeba be kasa be wi obekọ no obeka se we de ono oyebofo we no ma amba wo hu no se onu niye ene ma me obesere ma di okuru kino ne hawo jamangigedwa no ento obaya no ana o kire o mo se akwala no omu nto ne ntwe omu nkunu omu kwatwa dua no omu nsen dua be no omu kwatwa se ye aye dua ya fe no nkuto dua ano no de ya nkuto o se nkuto fitana aye yedi no nkuto dua no omu kwatwa ya no omu se ye enti ya se nkuto dua na ho no te se koro omu ye se ne te se koro ana omu de aye Moses no etum enti omu de ne tum no ana omu de ade abobo so omu hata so ana omu de tunso no so oso mu fa no tunso no so inshallah ni pa bone fo ne de behwe no sa be no ka kire omu no sa koye enti omu de ne tunso no so no tie ni yepa sa tam na faro anya 40 years onyare da oso ne ne nyankopon 40 years akase enwo no ne tinya ne ya hweye ya no na no honam nya ne hene ama ne titi ni sei ana oso ne nyankopon ana okache so ne obetimi akuma sanja ne okoyi krofo free prison omomo koyi krofo free prison baye okum nai anya miensa ekache ro se wa kuma jaye no se kopo obekum nyina entinsa ye no ase apatachi se metena se na me kire wa obehunu se faro ena nam so man den krofo no apatachi me na me kire wo o de fa se free me na me kire santa me quality tia entia baye no faro tine na fie me kire wo ote na yiso ote fie ho ana ho se bibi nam nsuo no so ho na faro tie mu e ka kire ne nkwala afarefo no se mu konsuo no so bibi na nam nsuo no so no wo so ye nyankopon no afi de ne nti ebi ni ya malafo na difo si mahunu nyame nso sore abayifo no ni babi abayifo na da mesese so ne nyankopon kasa nso ni babi abayifo na da na wakotu na frifie ho abalafo enti me ni wakasa nti afi ba sa pe no ana afarefo no ekofa ayi Moses wo mukofa adaka no nto mukofa no dam onsu enti odi mudi akwala ne beto na faro wo ba wo ho ana ba ne twakwata mesesai faro o wo ba wo ha me kire udenti ama yanku akwala no anka faro ma yaku no enti ne ba ne twakwata na ya ye bia nyeye no wo so koduru obi fie pe no do bag si wo nkwala ne di mirika no wa be so bag ne mo enti faro ba ba no ne ba no etu mirika de ne sakwa ka daka ne pe no ana ne kwata ne yiraye wow enti kwata ne yiraye no ye bia so ye berima faro si ye nkura na ma me ne se me ma ye nkono because o ye nshira onna ma ana so ma wo ba ne kwata na ajae oso mpene enti omo ya kunkumo mo kuro no so amo be ho no mo kunkumo mo ba no ye kofre ma me we ba odi nufo ma mo sisa onnom ye sa na eso okay ye ma mi bia wo ne ba e wo gupe wanya akwala no ye konkofra akwala ne ye dai embra ma me ne mbra ye kofra ma me ne ba ye se na honna ye Moses maame ye di nufo man pe o twu nufo ne se bi hono mo a ana faro se ye wo ba ana se ye wo ba dia jeno me hwe no o se se jeno me hwe no ana o mo pa na chawo enna nam so mo be ma faro o Moses maame no endai e wa hifie ho e ma ne hwe no ma ne nyiye ento wo fie no faro bonyo so faro tina kunyama Moses timi ko so faro bonyo mu se no wa twe enso that time ni nyina no ya kwala ne ya no nyo obi o popo dodo and the faro so and the Moses popo dodo enso se o te se wo ka asam no a enkrofo nte ente di ono no ni yam ene kwasi asam no afre no wadi watam mo nya bo trentie me ye tani ntino ente na cha sa gwe na wo bitrim no ayetu amoba wie ekwan faro fa so a ente me ba me kira obe woro so ente me ba ente abasa no Moses sori a no wakoso faro boje mu na watwe oso mu twe ya faro sa kola ya kola bode da koro do so faro mu boje no twe ya faro free akonya so adina nim be bofom ana na si we buye ente faro si we buye pe na ni bre o si yenkuno ya so ya kola o seda wodom no mu ko fa janhirama
egu te say asankam ayuam ana omo de ayi yaka na say gold egu ayuam ana omo so nkofa ba akomra ento okwa akoyi gold no Nyankopon ma bofo be wura Moses mu mese say Nyankopon bofo be wura ne mu ama na de sane yi gya no anhye no abofo na gya no enti odi hye no numu no ana hye no ana pro ana bo ne sabosu ho ana faro sre say we jinifo ahodo na Nyankopon de save Moses enti afiri ho wie ya no fa bra Moses wo faro fie ho no obi ani ho nim so ne Moses nyiye enti ko faro fie yaka Moses pumo bi sore o so wonya na wuram yes wo ka ne ya yaw papa yesuya de ne say wonnim sa ne ba wontime mu obi ya obejer antini me no ka ya mfa Moses because am for so issues that was me nyakwa na enti me no ka Moses no enti bra Moses nyiye woni Moses asew ene ya Jethro and na ya friend Hoba dodo na friend no ayi anabi Swahib mbaba na Moses wariom enti Moses nyiye no ya so okọ Jethro ho no wo mbaba ba 7 ano ya so okọ Jethro ho akwa sra na mana baba ko enti okọ ye no ye wo first born and second born enti Moses na ni wo second born ho enti ho ano ka kire we Jethro say me pe baba na ware ano se se me de me baba be mo ware dia je wo hwe me mboa so 10 years enye ne o se say 10 years enye ne wo ko pa ba na obi so ya o se ma bo ho ka wo hwe the school wan ya na wo si we kekam Moses ono akọhwe obi ba obi aba opa warranty o so papa no 10 years na o so so the Moses mesom obanti o so mesom ento ho ana awo so kwanya ndwaya o kọhwe ndwaya je wonya poma ento ho na mo na Nyankopon so ndika de poma no ama Jethro so fa poma no to ho ye wo commission bi obeba ye be frɛ na Moses on de sa poma no be ye dan e be ye adwuma right me ba ma me kwa ye twa ye ho na ye nye nkrato emra ye ba ya samo ye beto we de ye Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebi no be from ho se me o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko mallam sebra ya djuma memene da okay kwesi da ejuoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya djuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda Nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne timi emo ye kete o ho na o chine techere ma te se abo wo no mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom o sa glue ankasa nkra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ya obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti mallam se wo de abra oba bi ho na wo de no na wo de no yensan ema wakwa ba ugoso ehwe ewiase ene sunsum nsam dwumadie MALLAM MOHAMMED spiritual herbal center ko TV ene obutu yede ebro komon de dia na yedi no ye ni se na record bi to ho so hu aha na mo so ya na mo twetwa ho de be ye mo ade no Moses diana na meka no me pase me toa so ewie enti bra Moses okoya na so ana so omhia na ndwa so mfiedu enti Moses sore ye no enti ho na Moses eya oso nwura dem ho poma bebre wo ho onkoyi baako Moses wura ho so okoyi poma no poma na Nyankopon dem a anabi so ayi bo se ye be wo commissioner obe ye be frɛ no Moses on na de sa poma na be ye nsenkyerani no Moses ko se ha so okofa poma no poma we ni tu firi ha ebe wura de nsem ano de pia ho no Jethro kacha so wo yare poma we mekura ye de ama be se me mfanto okura mekura me nso mu da ade nti na wo ba be som enti ampa o de poma no koto ho o se ko fa de egu ho no ko yibi
of course okwa yire pomane sa ba na nsam amane sa de pia ma na bi swayim jetro no mufu ye ana odi na chi fa pomane to no to kofa enti okoye so kofa no ana pomane sa huri ba na nsam o se wo no adabi Musa wo ana ya frɛ Moses nyame de ma me se ya be wo commissioner ya be frɛ Moses on na de sa pomano ebe ye nsenkyereni nti jetro no anabi swayim ono oya hweso what the major ya kasi jetro na di ni akoya te say excellency president Nana Akufo-Addo odimu papa enti me ne wo kasante ono kwa na boy bo fra bo bi kan dabi say ya say papa jai say wa na ime kasa wo say yai enti wo tie mi yi enti ho na mo no ana ode poma na ma no ana ofa poma no ana onye mmoa no ohwemmoa no so 10 years enti jetro edi na baba na be mana ware no okofa firstborn no ema anabi ay Musa Moses mana ware ye omo ware hu ye no ho ade nyina bi on no koda ade cho no se se be ka se ketuwa na me pe o se peni ware ya ketuwa be ye da ware teni yo se peni ware ya ketuwa be ye da ware enti awso okay me ma ware na ma me pe wakoma so ade to sa sira na baketo second one so e de ka no ma ne ye biinu ana o se wo yes ade we ma me de a Moses asa so jetro 30 years e ka ho ma ne ye 40 na ware kwa no ba kokra o se ware no ba kokra se do bi kira wo no da bi o so o de ba no so o ware second one man no e ma na nije ana o se 10 years na ma so na me de me guso asom o so 30 years ka 10 okay enti dia me ne wo kai no papa enti se ye ka no kra kire ye ho a ni ma bebre wo ho a se wonni me sa de ba wo ya wonti me fa bo obi enti me ne wo ka se na Moses nti na manya kopo ahira nkuto onkuto ho biara o se obi nkuto aya onkuto nya duro bia nyame ahira so dada nkuto no ekuro wo ho pompom ba wo na wo nkuto no sra ada se e be twetwe ana be pai me ne wo ka se akwala ketewa ebia wo ho na wo hunu se ebia ontimi no ho me se ya wodi kuto enna ne kakra ma no bi no mo a awase oda nkuto wo de twetwetwa akwala a awase oda nyame ahira so mahogany nso eye Noah enti no Noah enti kuro na Noah is Noah shine no eye mahogany ana ode yeye eno so brede enti ayada ye kuso bare de mechirechire but questions bi wa ha ntintan I was so yi ano ntintan no eno na say wo kan na afa me do me na fa so asa ntintan ya bo ho mpa ya ho kwanchire me ka be producer kwa de e bre obetu kwan eno no kwa ho kwanchire be 3 weeks wo se ntintan obi bia ntintan chichire bia eye nhira ntintan chichire bia eye nhira obi bia be ka kire say ye huhumbo ne simu hu Hosea 4 verses o se anim dia me man ni bi ntiamo ne yirawo because ye kom shene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kom shene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono ne ye tane sa gidigidi se ye kokuru o timirika obreye ana odwado ko wura bodan mo nyankopɔ man tentan cover amana na so tentan cover na so ankunu anya baye na akɔ cover na so no enso ye bedu ye so hyem abi so hyem o se ko hyemu a san kantentan na teteye enti enam yakob hyene Muhammad en David nti ana man tentan ni pate bra na so enso ta ayi David so kokunu o ta David sa David tubirika braye okodro abota ye frere ndulam abotai o bra hu do yo okofosu wuramu amanya kopɔ man tentan ekova so bedru ho se odi because wo man kan tentan ye teteye tentan energy David enti MALLAM e ka kire wo se onipa bi onam nipa 1000 twam na se e bia tentan odo kwa na tentan akekere no nyame nim wo pa because you see wo ye adwuma Kumawood TV wonya abaya adwuma ntino abato opa ne hia wo vote wonya abaya adwuma ntino abayi ntua wo kanta abayi nimo ye nyina ye nyame krofo do bia tentan akekere no na nyame nimo no enti wo ba ne e bo ho mpa ye mawa papa wo be diye tentan de akekere wa o how na ebo obua me say ana me ka tell say okay enti abayifo na ekwayi David ne free ahawu no na wo kan no na enti MALLAM e ka tell say tentan akekere wa bra me ne wo ka say tentan
ya obi wo ha honhom ne pese osai wo ye wo sei akasa be say ye nim say bayi for de otimi ye niema bebre ho na tentaya cheche no say anna ma ne kwatia wo ho na tentaya cheche no say ne ntina ma na awode e ontime wo maybe so enti obi antentaya cheche no de sa nipa no Nyankopon nim no enti Mallam Mohammed e ka kira wo say ententaya cheche wo ko sori amma ye bompa ye twemo Yesu dim ye twem aye hira enti nyame bo ho ba wo de se brosa ti ni Nyankopon ayi ni sa firu so na fe na brosa ma nya enti tenta kikiro obi a aye hira tenta no me na me ka kira wo me se enna ma kira no aye ankampase me yi quotation no do bia kai se bia no de si o Bible mu ba okay esi ba and esa sana ti adia obi be ka obi hwe no wanyina wan kan kira Mallam Mohammed se Yesu eti nifrafo yare Yesu esa akwatafo yare Yesu esa anotie dotie kura obi owo osa Yesu sa anotie na mani di wanya oya mi obi owo osa a mesa osa yare yi eye Yesu di mu na me de sa osa yare Mallam so Yesu Yesu ne ye friend na be yisa papa me yakana kwa na kira Mallam se stroke na bubu agu ho obi bubu gu ha je Yesu di eye yakom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mu because ono ne yato na duro amma na bubu agu ho abusia na sai Mallam se bra no wadi mu o pese wudiye wuye gold adwuma enkoso Mallam se bra ene ye garuna di mu garuna yes ono yes nyina ono pena Yakopon di sikaba cashman ono ye sikani enso ne nkwasi asamuti wo wo hie ni wo nyo defo na sikani ni ye na adwo be di nkwasi asama kirawo o so ye peni o ye minister be di nkwasi asama kirawo kwaya Moses Nyankosere firi Nyankopon ho e ma garuna mem wura asase ase no nipa no inshallah obe mem awura asase ase wow me na me ka kirawo enso so ya ban we ya boa me na fe me question ba ku bi ho na we nyima no na kola so me fa enso ya ba da Lucifer and Satan so o nya de kro dabe Lucifer aye Yesu brosam Lucifer onye Yakob shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam brosam onye Moses brosam Lucifer onye wo brosam Lucifer oba Yesu ba ono ye Yesu brosam Lucifer ye Yesu brosam entende se bibi how na wo de se Lucifer yes obua enye ye Lucifer wa mawo ba yakase brosam a brosam wo ho frititiw anya brosam na ye Lucifer yakase brosam na me kire mu akire wo no brosam eja na ye de bo brosam eja na ye de bo brosam no me kire wo ta mu ntin satie fo mpachaw ehia se ba ya ko kire wo so fo de imam no ka cha se Mallam Mohammed bua na me hunu sa hakra me jai aha me ye program biem ebe chesu wo bua me na me ka jira ni un so ba me na me pa un so ero baba e na me ka jira enti me ne wo kasa yi ai ya ka na se bronsam ye de jana bo no na enam nipa so ana ma bronsam ya bronsam because ye wa bofo wo wiem omo sa wo so se omo tonton nyame ye wa bofo wo fom na mama ebutu fom o tonton nyame enti me ne wo kasa ejape na Nyankopon aya firi bofo so enti wa be no asuosia e be hwie gu fom no wa hwe ya wo problem uno asuosia e hwie gu fom tetetefo no o metira teteniama tetefo no onu onimu nyansa jade wo so je wo babia wo bofo so ete se condition ma no na asuosia wo no asuosia na wo hwie gu fom ana wo no adua na wo so na asuosia de gu fom a wo di gu bofo no so wa hwe a baba e be ya diama enti se wo no asuosia na wo sone a wo sone gu chanshim na wo sanso nyu afra ansa na wo hwie gu fom wo aboba ntia pese na wi no thank you ye gu ade mu ana wo pekura na hwie nso nyu no gu so e ba nchi pese no so na hwie ano aye problem ja wo kofa etia ma mala ba no kofa ana na me kai no kwar na kire so ni ba we am kai ya e ba pese a thank you ye hwie gu no ana me kire wo say wo say Moses dia na retie wo say Moses dia na me ka no me say bofo be wura na mu mani yija yeah enti Yakopon consider bofo bia ja ense bofo na nsosie de wo hwie nsosie gu wa hwie gu yi a wo be hwie gu bofo so because ya wa bofo wo fom a o ma kutu sei frisi wi asesase ebi so wo soro frisi wi asesase e bra gata mu bofo se wo na wonim yak ete se ebi a nsu a yetu aye ama mo de machine etu nsu
wo si we se ka obetu nsu ajo ko heba bia nsu nam na wakotu enso so to onye nsu no wofo top ke otu da bia thank you anti nyame dia onanim abofo gu fom te se ketai okay enti me ne wo kasa ba sa no ana nyankopon kira abofo ne se ono opeso obonipa abofo yi ka se nipa de o ye doso me ne wo kasa abofo musu be 6000 and 7000 every day omo wura wiem omo mabiem so still me na me ka kira o enso bia wo be yere ne wa almost 7000 every day abofo omo wura wiem omo wuram enso abimma ayese bisasa no enso mu guso enti me ne wo kasa wo kasa no ana abofo no se nipa de opo nipa oba haye ana o se me de me pe no ana meye anya de amamo pe enti yesi de notie de bo nipa wonim notie de do yesan kronkro te se Israel Madina se yesan kronkro bako enso enotie de ka bo de bo nipa na ye bo nipa wie no aka nipa chi eti se ayi odwayachi se na odwayachi tia no na hwiachi tia no ase dompe na pega no se na ka nipa chi tie borosam na ama nipa nya shem ama wo chi da ho wotui ode na saka nipa to chi na nya Jakob atwa ade awuram akaye nyina na ho ka be wo se ade na bu achire enti me ni wo kasai e ba sa wie ya no ana Jakob bo nipa wie ya no borosam ode na ewanim de pa o wo wiase nyina nim de enti ho no mo wode ne sako ka nipa chi no tie na chi me se eye mrana wode ne sakika ya ko se enti awi nyame wie ya nyame ka se yankutu nipa tonto nipa na nipa nsware no one so no oyeja jana ye de abo no kura no obi antonto ono na ono ma metonto no tie we abofo no ennam sa abofo no ginyame dinti no omo tonto nipa ye sujud ama nipa sware ye enti omo gitum so metonto nipa ano ana Nyankopon se ana sasa na tie dia ba bia wo buru sam wo de wo saka wo nipa ho bia no mempe ana mane yi ho se o yi ho nti wachi ye ode ne saka no yi ye na madompe ni che inside ama wachi na atre o sisi na ya kama wanya to ne na ode ne saka ya ko yi firi ho nti ode wo saka wo to no e kwa yi ne hwe nti no yi ho ma shape to kura be de na ho no nti buru sam na ma ya nya shape enti me ne wo kase ba sa ne wie ye no nti ho ana Nyankopon ese omototo so ntonton nti omototo nipa ma nipa sware ye no enti borosam Nyankopon ka kira borosam se ma yiwa firi mi shira se o se se wayi ma firi wo shira se dia ayi aljanna no ayi heaven no minya medim se minya na me pese wo ma wiase mu eya me heaven so nyame ya sama ne dia one de one nyame ni asam ampa nyame san krata na de ma no ana se me se nyame adom ama watimi asaya ama me se wiase heaven ne de nipa nti ana me nkwa heaven de ana me ma nipa nkwa heaven da ana ka kire o mo se wo ma nipa nkwa heaven de o mo ayira no ana wo banya o mo na nya me nkrofo enti bibisa mallam na Christopher na Christo krabofo se ya yira na borosam control ya na wiase ye ho ya yira ana borosam control ya na se mai enti me ne wo kase ho na ka kire nipa se adiompe aborosam de benya o mo adwaman tata mo no ka kire nipa no o so adwaman no konkonsa pe ana borosam enfa nya o mo o be kasa asam na kire mo so Yakupon sizi borosam aso ewo ho na dia nyame akekere mo se mo nya dia we borosam de benya mo no o de wiase bibia ma no to si na so ka ye no nipa kwa kwagina ho o se bibia we nya na so dia borosam de benya ya adwaman e no konkonsa antimi no kase konfo asom na bosom na mo adwaman na wo Kristo de akram woni wo bo adwaman na konfo no to na duro beka wa nanka enti aka wa ayabayi siasam akwa ya adwaman ya ni pre ya saria ya furu kwa siasam me ne wo kase obi twa ba freso obedidi matam me mfame ho obi ani watem ye be fa boss no obi busa ma sem bi se wo se obi aware ni ne bi wakwa aware na awo ne ma bia na kwase abu bia ne kunu ko bu obie ena bia edi na no obi ka se me kunu ne kokko bu obi kwase me oba ne ko bu obi akwase a wo ne ma enti me ba obi wo ho a ono no ba ebia me ne wo ka se se Mike me de wo example ya na nya fe ebia papa
ah me no wo kasa yi manager wo de me manager me no wo kasa yi e bia wo no ba anyam wo no ba na wo ho wanyam no wo wotimi ho se wanyam wo so nkonko yi wo so yi ntingo wo sa ne akwala na nya wo ba oba na bresa ahya akwala na benye 60 years obete ne yase wo akwa ware wo kwa wo no wa wuro no ho adodo to atwifom se papa ya ntimi amma abehwe ne bayi anka ne bayi ho asama wo da wo owo da se ne bampala de wo da wadomo berima na wodome enti that time do so asago na wonya be man so obetima jo so amana da na wo enti eno no so no de ajew enti oba na woni ne beda so many years awo ma oba ne be na adwe se okọ na wasa kira de beda wu wasa kira no o de beda wu ana ba me na wu sa bra na munum nyame wu oni mi nyame papa nti wo kasa wo ba wa nyem na papa ankasa wo yo kristo ni me ne wo kasa ni ra me ne se nyame tu o sofo ma me ene wo sofo me nim se na o de wo nyame awura wo mo aye nka wi asesam thank you give him 5 what the make good anti the dia ma ade ni nyanye o sofo me nim so de bibia ne se ka wo ka wo wi wo ana me ka kira wo enti me ne wo kasa yi enti abasa no de jiwu wi a oba ne ba ya na adwe se ma me nkwa na me no obi nkwa da na me nyema be hye me kunu enam se wo nyem aye be ka se be ma ne de enti no je se no emba eba kura be sei no de na sa nipa no onye den ene na wo se wo ba bra ana no obi wa brochire oba yes ya shedani odi oba kwa brochire ne oba na bona bagana because ose mranti mecha ose nyame mra no so ese ne wiase mra mese se nyankopɔ mra no eso ese ne wiase mra MALLAM MOHAMMED me ye adwuma me meneda kwasie da adwada ebrada okuoda yewoda fieda ene da me nya adwuma na fieda wo beto bia wo se me hwewo because nipa ene wo homeda nyankopɔ ni homeda etu wo kramoni ene kristo ni ka kira se de nyame homeda sini hu enti nyankopɔ ka so obe home just a minute na wa banframa gina ba bia gina nso gina ba bia gina wi asebe saya na ensai nyankopɔ ni homeda nipa na wo homeda e ma nyankopɔ Temesrao, wo yo Kristo ni a so Kristo sumo na de ya me ya Kristo ni wura so le dem wa se no mpaboa de wura okomo som so wa wuro no mpaboa wo didi wo nyame na tam nyame hu mobo da me ka kira wo yo Kristo ni wo yasi ayese wo ye nyu so ayenyu wo ye kramoni wo yasi ayese wo ye nyu ayenyu so MALLAM MOHAMMED kai wo sofo na betena ha ka wo be hunu sa na mo be frɛ media makachire wo oba anya babia na wase wokɔ mami ana papa anya babia mawani na ho ahinie ne ye wo de obi so oje mekacha so obehu ne se de ade wo no odie anya de komde no ahia was nke de man yede ma na yede akoma skani bi obua emfa da MALLAM se bra because me ne wo kasa sebe papa enkran de be fa me say emfa o nkran oh papa wo na kasa nkran o na se afa emfa enya dwuma enya dwuma nti da bia ya na mekase me ba santima me twemo ekomi kromu a entafo kromu a me dura santima mu a na makase yes ampa ai otufo otekokko so me say yes me tu chama no maso bebre na hemfo maso yi o kwaje tufo ma no ohine bi akwaje maso odi dia to dia da enti na hinde na be di me kakraka obo mo akare nya twompeso me kuminya ohu sikada ya de sika bre no wadana hinde no right numbers to now numbers you say be friend na bia na me nkwala me ya kasa me number me na me fa enti se wo frɛ me na ma ya biza me fa enda wo so wo hu e be so wo ho so a anajo be ya 12 ne ye frɛ me frɛ me woni ha je aye wad no anya me papa wo ya MALLAM wo ya dwuma anajo zamena wo ko MALLAM cha no pass 6 o'clock what we ya dwuma anadifo a brebe no de bompa ye kyerɛ me brebe ana de bompa ye anajo enta na adwo na wakwase so to hwe ya dwuma da eje no kware ndu wana jo ya dwuma enti MALLAM MOHAMMED mi anajo metrase mi yema dwuma bo ya 5:30 a na ma ya sala asana manda enti se obedu na se MALLAM manda nka se manyame ho tita be na de nya mo we dia what did they make us tambe na
Woody nya kwan wawo mfrɛ. Sanya na me kan dakoro umro guys odi mba 100 onyimumu nyina. Ente se me so dakoro me nya ne de gumu a no so. Me pita se oni agi aye. No. Ono de otimasa mase. Ai oti ase na me so ti ase. Ebrebe bala me ba show so de me ebena da bia no. Se MALLAM wo ha na ye show de a. Ne phone no e won nkola no e ho. Aha, mere mo onya pon. Ana be menda ana eride bia ho frɛ no de a. No ana bia mada na me nsɔre a wo frɛ a me yira nkasa de befa call no. O yira nkasa. An ne befa. Me phone so bibia no. Anya say o Kristo di pa aware kremoni aware owo no password ne yire so wo na password. Ma me nkɔ fa course no na obi a na busuani bi atia yira. Ohun no kura o. Ensuro ana me se wo de ebre ne ntino tembi omungu so antie Kumawood. Ye de be bramo station no e ba se be boa wiase. No kura. Enti da bia o tie station ana go tie so aye tie omo ba so. Tie ni yie. Efo wo de wani mienu ko hweto abu a ba ko be bo. Tie ni yie. Me ka se me ye o. Me se wo hwe Kumawood a. Tie ni yie. Efo wani mienu hweto abu. Okay. I was here, my beer on Manatum 0202668461 0202668461 and 0202668462 0202668462. So, oh, Fred Abba, a phone on our day, Fred, and yeah, TV no so, and you know, my phone or TV no conform. Now, 80 or more phone. Asemi abeka bia na ebatu nka TV no so clear. Chira so mpia bonte no frɛ enka se onyom no. Okay, my way. Hello, good evening. Udi bia free. Udi bia free. Mentie ho kasa yetie o. Okay, Sandy yetie o. Oye ma yetie o. David, onye ready a. E ba nya me se o ba mentie o. Aha. Kasani yanko. Hello, good evening. Na me gusu shiraye, udi na bia free. Udi na bia free yenti o. Bupe yenti o. Abane kasa asama busa na obi mra bi wai o preach no ya da ya preach no ya da ya aha ose se sofo no no preach no wa fra ekira na say anya se wo ye kramoni Allahu akbar na be ma wa ko heaven good hello good evening obi ka just ye Christian na my imagine be afraid for yenti o okay yenti o and the way MALLAM wife Sanyago Pusha and in getting Sanyago Diamond. Yanko Pusha the time on the Christian. Amen. Amen. Obi so nkuta book. Hello, good evening. What would you ask for my joining ready? Hello? Would you be free? Opaso taking cover TV. I say so. Would you be free? I mean, a comedy me madama. Would you be free? We didn't free so crown for before from. I say, oh, but I meant here on TV no so. Phone out the federal home. Hello, good evening. Hello? When we and I and better who someone casa. Good evening, Papa. Namia, Papa, we are paying you. No, we can't have a book on Shira, but you're going to be in the car. Now I'm a sofa, but the good beer, the pan didn't like to meet each other. Now I may have met my father in this media income. And then the thing about there. The panic and the Korean and what you will see. Now you walk out of the this media.
come up. Oh, man, say, you have to now come and one day to because a little bit not to and then I should be Yaminimo. Okay. Yes. Yes. Okay. So for you now say, okay. So for you now say, young for I know afraid. Hello, good evening. I'm only at that, Majo. Only at the do. Obia crown free on your head. Would you be afraid? Antimaro free. KNUST. Antimaro minti on your ray. Yet, you on your casa. Baby, why? Yate, why? School now quiet. Hello, good evening. Hello, good evening. You. Hey, Sabuni. Yetio. About your munya but say, oh, from our people on conform. Hello, good evening. Would you be afraid free? Are you free? Tafo, Yentio Vitafo, I know. Oh, Casa Yetio, Aroma. Okay. I saw one more. MALLAM phone kata ten time echewa eye bibi na eye oda no nya wo no nka no ko e se ko kan na eye no ko because ten time no abua na eye. Okay. Okay. So what if you yeah mfa chi. Hello, good evening. Mo fa ba kwa ka ho. Uri abi afrefri. Uri abi afrefri entio. Hello. Oh, Papa, no, so and I am somehow. Hello, good evening. I'm fancy. Fancy. Numbers to the good screen. I see you now. Hey, Madam Mohammed, numbers. What do you? Within few minutes, they are sorry. Fred. The person can be a devil, be said, be a that's a quite. The Biana will be on a gun and you know. Or what to be. Now, necessarily, number be a friend, number no. Salamio now, what dear Bragana, with Ghana. The man one episode called Roberto. Why? Now, if you more. Madam, now, more Brucenoa, Boha, Wakako, Untima, and Yaman Quay. And now, Obico drew a bit too quiet, no could draw Bruchere, no Timima. Ya will be your friend, Anabi Idris. Ya were Anabi Idris, I say for no ho. Or no, what too quiet, what could draw Bruchere, or say Abia school that didn't acquire, or could it remans, or acquire the Fenty Wajane. And to wo ba ya one pie boy, your best friend, Anabi Idris, Dimu. Inshallah, me no one can say. Abrochira ho obeja peppers aye adwuma akwaba anasu dwemo obi so wo ho so a o so wo abrochira ho yi yare nko adwuma bi obekọ bi na yayi na di bra obema bi wo ho wo Ghana ha adwuma na obenya de bi ono nko ade na adwuma bi awo en oba na adwuma bi awo en MALLAM sebra na mesre krabofo na Christopher obi amompa yese obiri bia a wodi pa bia be wu bia na enkoya accident na kono Testing me pa chaw hwe akomshafo mo ba sa so nyinara wo obia ni ho na moja esogu fom entina ma me ka kira mo say yesu emoja ensogu fom na no jembre pam na masa de sa eno ayadan aba yesu moja because Jakopon say obinya accident kura na ba bia ntwa ya na moja nyugu no mu no wu a Jakopon anaje na kra na wonya accident na moja no nyugu fom a enye akomshafo yi nyina eno so no me wasana me de beba so a mobeti ase because me yetani ni die obechare so ayeda ya obeti ase enti na mande me ka say
omombo pasolo nyoma me say kwantia eye musuoti ye hede nyame ebeye enti MALLAM say ye be yabe ye be ka me ho asam so inshallah MALLAM say me hwe de nyame beye ana wo ho so a bibia wo ye nipa wo nam asase so make sure say atibuda sha akomshafo nipa nai Abraham Moses Noah ene Yesu yakara say Abraham Moses ene anabi Isa Yesu ene yakomshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam atibuda dura sankrofo nyina be yaba wo ya hoi omeyi wama akomshafo nipa nai omo anatibuda yebekoso afra omo ebia maka no bia adwe mayana aka ehamu akuma wudi minim de mo betimi aye se 1 minute kurara mama 1 minute mama 1 minute na me fa chire chemni yanko atimuda no edura ewie no awiem atwebofam ebe ka be 1 foot wa won ko heaven no wa adwe no na eda wutire mu no ene na ya moko te hyehyeto na ehuru se kotokotokoto omo aye be kwa kopa o ma chaw so mo mpa nyame a chaw maye aye Abraham aye Moses ene Yesu ene yakomshani Muhammad na obeko affairs obeko Abraham ho opa chaw ompa nyame a chaw mame o se me ko bubu abosom ye bisa me bisa nyame a ma twa ntro nyame buafu so de be chame omfa nchame onim woye de nkopa chaw wow na cha so ntro ayade bi a enye okay na wa jade akọ Moses ho ompa nyame a chaw mame o se poma ne yede mame se mitimi de ye bibia na ya se me fa nkyerapo be de ko bomu nyame bufu no waya so den se nyame de be cha no omfa ncha no onim oye de nkopa chaw ma ho ne gina ho se tumi a wanya ande ya mo bi DC minister odi ye kikikiki me ka cha be ko pension be yare dadayam emfa utumi no enye de ope okay na wa jade aba Yesu ho Yesu aja me pa chaw o se nne de wa hu nyame na nkasa wo asate so wo se me de nyame Bible aka kire wo se Yakopon so ye dolos Yakopon oni ba oni na ono ane ne nyame enne wo asase so se me de nyame enne wa me hu nyame na nkasa enne so wo asase so se me de nyame ne nyame bu afu so de be chame on fa chame minim Yesu so ntimi bu aw na wa jana ba yakomshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho o se me enne mu nipa mo body ntino me ye alo me hohoro me ho se koye sujud abompa ye se kanya me fa nipa bia bone encha no Yakopon tia yakomshani Muhammad te se ayram no o tia de se cry o se sa pa mo na sizi o se munti nya me bufu ye o tia me so de be cha me on fa ncha me minim o ye de kopa cha ma ente sa krofo nyina yi uma ho na Yakopon me bisa o se ente sa person me ne chawa de na wa ye na me nya minti de na wa ye nya minti o se bi ye Kristo ne ko se kwasi ya sofo na kasa kura na de ti dere no imam no na de ti dere no me tutu su dudu o se sofo no kura oje no o na de ti dere no o se de na wa ye nya minti wallahi obi am wa ko prison ya ba wa ko chia na se nya hwe nya minti wo de a che na papa me say me sre ye be sure sati mu da dura nyame enti mi chia obi bia chia me yere o wo fie abale ya me chia no ene me nkwala ne nyina ene madwuma ya fo sheka ene ayi Vegas o mo doso ene ayi technician yara ata ene ya yes ene ayi yakara se ahemfo me ne ba ya ene sule ajia ya kubo no mo nyina more guys ogoso power ukuraduro no so mechiano ana ma biba ana mense no mugo aso ase nyina ko nyina ene ayi tachimai omu nyina mechia omo gaskiya afemfo nyina so mechia omo enti MALLAM Mohammed ka kira wo se kai nyame enti wo ye sofo de na wo ye nyame enti wo ye imam Tibabuni, dear, why are you Yaminti? Right. Yami enti. But no matter to Jana, me have a fan. To Jani. MALLAM Mohammed Spiritual and Herba Center. When they're more time, no, Nipa Namado Siabo. Yes, I know you need time. I know Siabo. 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 Sandra nkoko so omo nyina me chia omo omo mo free ye nyina free obia me ye otwe yi adoa na da bia be ka kira wo say so opo bi afiri na de a unim nipa na ye free na de
MALLAM MOHAMMED abetra kama 28 years ni enti me ne wo kasa no enti wo hwehwe obi abode besia wo dibdi pana ya bode besia enti wo pe bo na bra MALLAM MOHAMMED ho na da bia be kase se wo obi adwuma na pe wachiban fo afa na wo bombofo ba se ope wachiban ye the interview bi because ono ya hunter anadwe bia okwana bye oge edomo lord no obi a wo yere be chia no pa wo yere nyame hira no amba do ope bia bram adim yere nyame fa bi karo right so ba pa dia ayo bia na be ya ena ye de ebisi MALLAM MOHAMMED spiritual herbal center ko atibie ena de motene kanyame atomo a dasene obesan ate ye kanyame sew na onka ho yakra Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi wo ho amene wo kasa stroke a cheno wa ya stroke no enko MALLAM se bra ya adwuma me mene da kwesi da edwo da ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye afa na kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afa na ne timi mo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no MALLAM se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne wo kasa o se ne ba